Kami berada di IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Sempena kejohanan Olahraga Pendidikan Khas Negeri Kedah 2026. You twirl in the rain like it's your parade, chasing balloons while the clouds start to fade. Your sneakers squeak, your laugh takes flight. A little chaos, but it feels so right. Oh, sunflower smile, you light up the street. Every step you take, a sugar sweet beat. Oh, sunflower smile, stay a while. Stay a while. The world's a little brighter with your style. Your pockets are stuffed with candy and dreams. Skipping through puddles, you rip at the seams. Messy hair tied up with a string. You're the kind of magic that makes me sing. And I wonder how you shine so loud, but even trying. Oh, sunflower smile, you light up the street. Every step you take, a sugar sweet beat. Oh, sunflower smile, stay a while, stay a while. The world's Terima kasih Nurul Fasihah. Suasana di sini sungguh meriah dan penuh bersemangat. Walaupun acara pertandingan balapan dan padang hanya akan bermula esok, tetapi kehangatan kejohanan sudah amat terasa hari ini. Pembarisan segak daripada kontijen pejabat pendidikan daerah dari seluruh negeri Kedah memperlihatkan senyuman, komitmen dan semangat kesukanan yang tinggi daripada para murid berkeperluan khas kita. Keceriaan jelas terpancar pada wajah setiap peserta yang sedia berjuang demi daerah masing-masing. smile, you light up the street.
Majlis Perasmian pada hari ini bukan sekadar simbolik pembukaan, malah menjadi platform keyakinan dan menyemarakkan persahabatan antara kontingen sebelum gelanggang persaingan dibuka esok. Selamat bertanding diucapkan kepada semua atlet pendidikan khas negeri Kedah bagi acara yang bermula esok. Tunjukkan bakat terbaik anda dan bersainglah dengan penuh semangat kesukanan.